twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official. Tubahaye ikaze n'ubundi nk'ibisanzwe rero muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu ni tariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Muri iki gitondo nshuti bakunzi ba Eugene Official mudukurikiye, ni mutwemere tubagezo amakuru agezweho nkuko bisanzwe. Amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda hano mu gihugu cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone kandi tukaza kureba na mu gihugu cy'u Burundi, dore ko igihugu cy'u Burundi gifite rwose aho gihurira n'iyi ntambara ikomeje kubera hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tudatinze rero tumaze kugwa kuri dosiye ikomeye cyane. Iyi dosiye irakomeye cyane kuko ni dosiye igaragaza ibimenyetso 10 simusiga bigaragaza ko uyu mugabo cyangwa se uyu minisitiri uherutse gupfa hano mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko yishwe rwose n'impanuka. Ibimenyetso ibigera ku 10 bigaragaza ko uyu mugabo yishwe. Ibimenyetso turaje tugende tubikuvira imuzini muzingo kimwe ku kindi, uze kumva ibimenyetso simusiga byatangiye guhwihwiswa ko uyu mugabo ashobora kuba rwose yishwe, ndetse bikaba binakekwa ko ashobora kuba yagandaguwe nk'uko babivuga ngo ni ukugandagurwa na CNDD-FDD. Iby'iyi nkuru nyaboneka ntuze kubicikwa mu gihe kumva byinshi mutigeze mwumva kuri urupfu rw'uyu mugabo bita ngo ni Gabi Bugaga. Ni Gabi Bugaga wahoze ari minisitiri mbere yuko apfa. Turaje muraza kumenya byinshi amagambo yatangaje mbere yuko apfa, donc ndavuga ko tubazane hano amakuru menshi cyane. Tukiri hano mu gihugu cy'u Burundi, hari inkuru ku mugoroba twabagejejeho, ariko tubibagezeho tusa n'abarigana ku musozo. Hari abantu mutajya mukunda rwose kureba inkuru ngo mugere hafi ku musozo. Turaje tugenda tuyigarukaho. Abarundi, igihugu cy'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi ku munsi ku itariki 15 bagize cyabarasa mu Rwanda. Abasivile bagera kuri 2 bari mu cyozi cyangwa se mu kiyaga barimo kugenda baroba, baza kwasiga ubuzima. Iyi nkuru tugiye kuza tugenda tuyibaramburira. Hari ubushakashatsi twakoze, twabashe kwa tuganiriza abo mwako gace kugira ngo tumenye uko ibintu byagenze n'iki byose bivuze ngo mugiye kumva nabwo amakuru mashya mutigeze mwumva mu matwi yanyu. Hanyuma turaza kugenda tugaruka no kuzindi nkuru zigiye zitandukanye. Turaza kugaruka no muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rucuro ku munsi w'ejo muri Bwito. AFC/M23 yiriwe ihanganye bikomeye cyane n'umutwe wa FDLR. Ese muri iki gitondo biramutse bite? Turaza kugenda tubikuvira imuzini muzingo. Minembwe FARDC na twirwano naho bongeye kurasana bikomeye cyane. Barasaniye he? Hari mu kaye gace? Byarangiye bite? Byatangiye bite? Ibinyaboneka ntuze kugenda ubicikwa mu gihe kandi turaza gusubira mu Busuwisi. AFC/M23 na guverinoma ya Kinshasa mu by'ukuri basinye amasezerano y'ubutabazi, aho leta yemeye gufungura abantu bo muri M23 bagera kuri 311. Iyi ni inkuru nziza muri iki gitondo tugiye kugenda tubagezaho. Leta ya Kinshasa yemeye gufungura abantu bagera kuri 311. Iyi ni inkuru tugiye kubaramburira. Ese byagenze bite? Bihagaze bite ubundi? Aya masezerano rwose turazije nayo twongere tuyinjiremo. Murumva ko hari ikintu cyangwa se ari intera iri kugenda iterwa, ariko tutizera ko Kinshasa ibi bintu iraza kubishyira mu bikorwa, kuko n'ubundi turabyibuka hari abo yabagombaga gufungura biza kurangira batabafunguye. Ese kuri inshuro barabafungura bimeze bite? Turaza kugenda nabyo tubavira imuzini muzingo. Nyaboneka ntimuze gucikwa, ni muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo, ariyo mpamvu mwarikira nyaboneka kutaza kugicikwa. Hanyuma kandi reka nkubwire ko turaza kugaruka muri Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namaze kubona ko rwose ibintu byatangiye kugenda bisa n'ibisubira mu buryo mu gihe igitoro cyazamutse mu bihugu byinshi, ariko mu kanya gato nabonye Trump rwose atangaza ko umuhora wa Hormuz waba ugiye gufungurwa abifashijwemo nande. Rero turaje tubabwire uteganya kumufasha kugira ngo uyu muhora rwose ufungurwe, turebe wenda hari ko igitoro cyakongera kigasubira ku murongo. Ngayo nguko niyo makuru tugiye kubagezaho muri iki gitondo. Hanyuma rero tugiye kubanza tubasimbukirize ku mwitozo wa FARDC murebe, dore ko na video tuyifite, murebe uyu mwitozo waba basirikare ba FARDC bari gukora bitegura urugamba. Ndagusabye mbere ko twinjira mu kiganiro, inyemerero kandi kuri like
ibuka ukande kureke kuri iki kiganiro hanyuma unasharinge. Tubanze dutumikira badutumye ubundi duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye tureba amakuru agezweho. Twagiye bahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Bakuzi ba Eugene Official ni mutwemerere ubundi twinjirane mu kiganiro duhere kuyihe nkuru. Nababwiye inkuru dufite, hari ibiri kuvugwa mu Burundi, hari ibimenyetso 10 bigaragaza urupfu cyangwa se ko uyu mugabo bita ngo ni Gabi Bugaga bavuze ko yishwe rwose n'impanuka. Hari ibimenyetso 10 byasohotse bigaragaza ko uyu mugabo yagandaguwe. Ibi ngibi turabifite imbere yacu. Hari ingabo z'abarundi zarashe hano mu gihugu cy'u Rwanda zihitana abaturage bagera kuri 2. Duhere kuyihe nkuru. Ndashaka kugira ngo munyandikire muri comment aho duhera, kuko mwumvishe ko muri iki gitondo dufite icyitwa amakuru menshi cyane. Duherehe ndimo ndabona rero kuri WhatsApp group bavuga bati duhere rwose, duhere kuri iyi nkuru y'ibimenyetso 10. Ni inkuru rero ngira ngo abarundi mwese muze kubyumva, mwumve none ishano riri kugwa cyangwa se riri kuba hano mu gihugu cyanyu cy'u Burundi. Icyambere ubundi ikimenyetso cyambere muri ibi bimenyetso 10 uko turi buze kugenda tujya step by step tuva kuri kimwe tujya ku kindi, niko muragenda mwumva ibimenyetso bigiye bitandukanye ndetse nanavuga ngo bikomeye cyane. Ikimenyetso cyambere rero sasa kiravuga kiti uyu mugabo tugiye kubanza tubabwire uko byagenze aho yarari mbere yuko bigenda bite, mbere yuko donc igihe cyo gupfa cyangwa se iyo mpanuka bavuga ibaye. Nkuko amakuru abivuga, amakuru aravuga ko uyu mugabo umunsi wa mbere ubundi bijya gutangira, ikimenyetso cya mbere uyu mugabo ngo yari afite ubwoba, yari amaze iminsi afite ubwoba, kugira mwumve ko atari impanuka, yari amaze iminsi afite ubwoba ndetse kugeza nubwo yendaga guhunga iki gihugu cy'u Burundi. Hari bagenzi be ngo baganiraga, ntabwo bashatse ko tubishyira hanze ngo tubavuge, ariko hari bagenzi be baganiraga, yabwiraga ko afite ubwoba ariko ntagaragaze ikimutera ubwoba, akagihisha bagenzi be. Uyu mugabo yashatse guhungira muri Canada muri kuri akwezi kwa guhashize, ariko biza kurangira bigenze bitabiza kurangira bitagenze neza, uko guhungira muri Canada birakansoringwa. Hari undi muntu bari bahise batangira ibiganiro, batangira kugenda baganira kugira ngo ariho ahungira, ariko ni hano muri bihugu by'Uburayi, hano i Burayi niho yahise atangira gutekereza kuba yahungira, nyuma yuko uwagombaga kumwakira muri za Canada, dore ko ari n'igihugu gikoresha ururimi rw'Igifaransa, yagombaga kwisanga cyane, yaje kugira ute, yaje kurangira amunanije. Aya ni amakuru mba ngenda nkura zandani, nizo bita zandani, n'ahandi baba wayasanga hano kuri Eugene Official. Noneho rero ahita atangira gutegura guhungira he, guhungira hano i Burayi.
i Burayi hari uwo bari kudiringa rero ubwo nawe ntago turi buze kumugarukaho kubw'umutekano we. Noneho baradiringa uyu mugabo mbere yuko apfa bukeye doke mbere y'umunsi umwe yuko apfa yari yasabye uyu muntu wagombaga kumwakira hano ku i Burayi muri iki gihugu, ubwo ntago nibuze kugaruka ku bihugu kuko ntago biri ngombwa. Uyu muntu wagombaga kumwakira hano i Burayi yagombaga guhungira, yari yamubwiye ati mbabarira ukoresha ibishoboka byose dosiye uyihutishe ndebe ko nava hano hantu nahunga nkava muri iki gihugu cy'u Burundi kuko ibintu ntabwo bimeze neza. Urumva icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uyu mugabo hari ibyo nawe atashatse kugaragariza bagenzi be cyangwa se aba bantu n'ubundi be ba hafi, ariko byatumaga agira atekereza kugira atekereza guhunga. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko uyu mugabo hari ibidosiye cyangwa se hari ibintu byari biri kumuhiga bishaka kugira bishaka kuba byahitana ubuzima bwe. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye cyane. Iyo ni ingingo ya mbere cyangwa se ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri turakirebera kuri telefone y'uyu mugabo. Amakuru atugeraho nuko yakoreshejwe n'umuntu utaramenyekana kuva ku isaha 12 za nimugoroba kugera ku isaha 12 za mu gitondo. Iyi telefone y'uyu mugabo yarakoreshwaga nk'uko amakuru abivuga. Iyi ngingo nyinjiremo ndi no gusoma nibyo biradufasha kugira ngo ntaza kugira n'icyo wenda ntaruka. Ingingo ya kabiri kuri telefone ngo nk'uko bivugwa ngo umukunzi w'uyu mugabo Gaby Bugaga aravuga ko yamuhamagaye ku isaha ya 4 za nijoro. Donc yagerageje kumuvugisha, amuhamagaye undi ntiyayifata ngo amwoherereza SMS ubwo ni message, ariko message yamwandikiye nibwo bwa mbere ngo uyu mukunzi we yari yandikiwe message n'uwo muntu wari gukoresha iyi telefone, kuko ngo yamubwiye ijambo rivuga ngo komera. Rero iri jambo komera ngo ntabwo uyu mudamu cyangwa se uyu mukunzi wa Bugaga ni Gaby Bugaga ntabwo ari yakigeze aribwirwa mu buzima. Yabanzaga kumubwirwa nyine twatugambo tw'urukundo twa Jotem love you n'iki byose, kandi urumva aramuhamagaye mu masaha y'ijoro. Umugabo wese muzarebe bakunzi ba Jeune Official, abagabo buriya umugabo wese bahamagaye bakerewe mu masaha 4, urumva umugore afite igihunga ko ati se umugabo yishyize isaha bigeze bihe kataraza taranamvugisha n'iki, cyo ugiye umusubiza ibintu birambuye cyane ukamubwiriza rwose byangombwa ugashyiramo n'utugambo twiza. Ariko iyo yahise avuze ngo komera, iki rero kikaba ari ikimenyetso kigaragaza ko uyu nguyu rwose umuntu wari bamaze kugira bamaze kuba bamwica ubwo telefone kugira gute bari kuyikoresha. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Kugeza ubwo ku isaha 12 za mu gitondo iyi telefone yari igikoreshwa. Muri ahanga muraza kumva muri ibimenyetso 10 muraza kumvamo n'ukekwa kuba ari wagize wamwishe. Ikimenyetso cya gatatu tugiye kureba aho uyu mugabo bita ngo ni Gaby Bugaga aho yaguye. Nk'uko amakuru abivuga, aho ndaza gusoma mu nyihangane n'ubwo ikirundi ntagisoma neza cyane, ariko mwihangane muze kushakira uko kiri kandi rwose mwumve ko ubwo nyine niko ubushobozi bwo kugisoma bingana. Ngo ikiziga cya Gaby Bugaga cyatowe mu modoka yiwe mu murima w'ibigazi. Ubwo ni mu murima w'ibigazi ahantu hari hateye ibyo biti bita ibigazi ahitwa mu Kivoga muri zone yitwa ngo ni Rubirizi, muri komine bita ngo ni Mutambuzi, hafi y'ibarabara rya Bujumbura. Ntabwo ari ubwo ni barabara rijya Bujumbura rigana ahantu riva Bujumbura rijya ahantu bita ngo ni Buganza. Donc ni Bujumbura Buganza, ni kwiryo barabara yagize yatoraguwe. Kugeza ubu nta numwe usigura intege ngo ingene, ngo nta numwe usigura cyangwa se usobanura ingene umushikiranganji yoba yafashe iryo barabara mu masaha y'ijoro
nta n'umuntu nta n'umushoferi afite cyangwa se ngo abe afite n'umurinzi urumva bamusanze wenyine nta muntu yapfanye nawe bakibaza ati nta kuntu uyu mugabo yaba yarafashe uwo muhanda w'icyo gihe wa Bujumbura aho ngaho twe tumaze kuvuga ruguru Bujumbura hitwa ngo ni Bujumbura Bubanza nta muntu nta murinzi afite ndetse nta n'umushoferi afite. Uyu mugabo bikagaragara ko none sasa munyumvira aka kantu uyu mugabo bikagaragara ko reka nze mwumva ahantu hari yibereye sasa mbere yuko afata uru rugendo cyangwa se bavuga ngo yapfiriye aha ngaha ngo bamubonye reka turebe reka dusimbuka ahantu tuhite tujya ahantu yarari bavuga ko uyu mugabo yari amaze amasaha make hari abamubonye muri ayo masaha ya hakiri kare yerekeza ahantu agiye kwikinira gorufe yari agiye kwikinira gorufe ariko iyi gorufe ahantu yayikiniraga ni hehe bavuga ko ngo havugaga ko yari yagiye kwikinira gorufe ahantu bita ngo ni kirabo bita aha naho yasomeye agacupa ahantu bita ngo ni kuri kirabo bita ahantu akabari bita ngo ni kirabo bita yagiye kugasomera agacupa aho uvuga avuye gukina gorufe niho yagiye gusomera ahantu ako gacupa yari yagiye ku kibanza bakinaho gorufe avuye yajya gusomera agacupa ahantu bita ngo ni ku kirabo bita ngo ni ku kirabo ubwo si ubwo ku kirabo si nk'akabarera abarundi mu nsobanuro ngo ku kirabo bita ku nyambo yagiye gusomera agacupa ahantu bita ngo ni ku nyambo ku kirabo bita ku nyambo mana ikirundi kiraza gutuma rwose ayo masaha yari i Bujumbura urumva ayo masaha yari za Bujumbura nyine muri uyu mujyi muri iryo joro ariho hanagiye kugira ute gusomera agacupa kuri ako kabari bita ngo ni ku nyambo. Rero uyu mugabo bakavuga ko ayo masaha atigeze agaragara aho hantu. Ikimenyetso cya gatatu uyu mugabo uko bamusanze tujye none sasa uko basanze imodoka ye niyo mpanuka bihagaze bakavuga ko uyu mugabo basanze umurambo we mu by'ukuri nta hantu na hamwe wakomeretse nk'umuntu wakoze impanuka kuko ngo basanze umurambo wicaye bawuteretse muri kabine imbere y'imodoka noneho ngo ariko bigaragara ko uyu mugabo ataratwe bakavuga bati iyo umuntu akoze impanuka apfa n'ubundi arwara no kugira ngo arware no guhagarika iyo modoka icyo gihe ukaba wamusanga aciciye nko kuri vora afashe vora arimo gukandagiye kuri za ferina zanki byose na za amburiyaje niba ari manuweli ugasanga naho ngaho rwose ibirenge bye biri arimo kugerageza kugira ute kurwara n'iyo modoka ngo ayihagarike ariko basanze aryamishijwe nyine aho ngaho muri kabine ndetse bigaragara ko yaba yanacishijwe mu modoka mu kirahure cy'imodoka mu rugi rw'imodoka. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuri iyo ngingo bakanavuga ko imfunguzo z'imodoka ze bazisanze zikiri mu gishakoshi cyangwa se mu shakoshi ye mu gikapu cyiwe. Ikiro kikaba ari ikimenyetso kigaragaza ko uyu mugabo atishwe n'impanuka. Bavuga ko uyu mugabo ikindi kimenyetso nta maraso bigeze bamusangana ahubwo ngo basanze yakomeretse munsi y'ugutwi donc bava ko ngo ni kutama nyine ku ruhande rumwe rw'itama bavuga ko basanze yahakomeretse bagakomeza bavuga ko ikindi kimenyetso ko imodoka basanze nta hantu na hamwe yagonze usibye mu rubavu byagaragaye ko yagonzwe ariko izanwa kugira ute guterekwa aho hantu. Katwihute tujya ku kimenyetso tujya ku ikindi kimenyetso simusiga tujya ku kimenyetso kindi kivuga ko uburyo ki imyitwarire ngo abayobozi babyitwayemo bigaragara ko uyu mugabo nabo batigeze babyitaho bitewe n'uko hari amakuru bari bafite
kuko bavuga ko uyu mugabo usibye kuba ubutegetsi bwarabutanze pole bukihanganisha abarundi ndetse n'umuryango w'uyu mugabo Gabi Bugaga, nta kintu cy'iperereza bigeze bakora habe n'aka na gato, kandi ngo ubundi ibintu nk'ibi ngibi iyo bibaye bakora iperereza rikomeye cyane ryo ku rwego rwo hejuru. Ikimenyetso kindi, amakuru y'ibanga ava mu bitaro. Amakuru y'ibanga ava mu bitaro rero sasa niho bibera, niho ibintu biba ibindi bindi. Bavuga ko uyu mugabo babonye wagira ngo yishwe, donc bigaragara ko yishe arashwe n'isasu. Ibi bikari amakuru yagiye ava ku bantu bogeje muri moruge, bakora muri moruge bogeje uyu murambo. Bavuga ko ngo bigaragara ko yarashwe munsi y'ugutwi, aho bahagaragaye munsi y'ugutwi ahantu isasu ryinjiriye ndetse naho ryasohokeye. Ibi ni ibimenyetso simusiga byavuye mu bitaro, muri morgue, mu by'ukuri mu batunganya imirambo cyangwa se mu bashinzwe imirambo hano muri ibyo bitaro bajyanyemo uyu murambo wa Bugaga cyangwa se wa Gabi Bugaga. Sasa rero umva icyo iperereza rivuga, ari nacyo kimenyetso kibanziriza nava ngo cya nyuma. Umwe mu bakozi bashinzwe iperereza yaraye yaraye yandikiye abantu, donc hari ibyo yanditse atanga, asa naho atanga amakuru. Uyu mugabo avuga ko ku by'urupfu rwa Minisitiri Gabi Bugaga ngo birashoboka kuba yarishwe n'inzego za documentation. Ubwo murabyumva mu gihugu cy'u Burundi, mureta mubyumva, kuko ngo umugoroba apfa, uwavugaga amakuru avuga ati umugoroba apfa twari twabonye inama ya, urumva hari ubwo nuko ngo hari habaye inama. Ndagenda mbisobanura neza. Mbere yuko uyu mugabo apfa ngo hari habaye inama ya Venanti Miburo, hari habaye inama y'uwitwa ngo Venanti Miburo. Ubwo sinzi ubwo abarundi muze kugenda mudusobanurira. Iyi nama yari rero ya Venanti Miburo operation yari yakozwe ngo n'umuhungu witwa ngo ni Bruce Rusuriye, ngo ni Bruce Rusuriye, asanzwe akora ngo mu perereza. Uyu mugabo ndetse rero ngo nyuma yuko agaragaye ngo muri iyo nama, ngo rene banasanze bwa mbere kuri iyo modoka y'uyu mugabo minisitiri yapfuye, ngo ari nawe wari kugira ute yari kubaha amafoto. Uyu mugabo usanzwe akora muri ibyo bintu bijyanye n'iperereza, wari wanetenize muri iyo nama, niwe wanabahaye amafoto, niwe basanze aho hantu imodoka yari yakoreye impanuka bwa mbere, kandi ngo akaba atari umuntu mwiza. Ibindi byinshi naza bangiye kuvuga nabangiye kubesha, nibyo niyo makuru y'ubutasi agaragaza n'ibimenyetso bigaragaza ko uyu mugabo yishwe agandaguwe. Reka twigire sasa kuri iyi nkuru. Mu gihugu cy'u Burundi rero bagire gutya bakunze Jeune Official, ejo igisirikare cy'u Burundi ejo kuri tariki 15 nk'uko amakuru abivuga kirasa mu Rwanda. Iki gisirikare cy'u Burundi nk'uko amakuru abitugeraho abivuga, nayo reka tuyabagezeho. Ku itariki 15 z'ukwezi turi mu kwezi kwa 2026, amakuru atugeraho avuga ko ingabo z'u Burundi zarasiye abarobyi babiri mu bwato mu kiyaga bita ngo ni Cyohoha, aha ni mu karere ka Bugesera. Ahantu murabyumva ni ikiyaga bita Cyohoha. Ibirongo bikaba byari mu mudugudu wa Kanombe, akagari ka Murambi, umurenge wa Nyarugenge. Imvuga Nyarugenge ngo mumve ngo ni Kigali, ubu ni Burasirazuba, ahubwo hari utwo duce. Kugeza ubu nubwo iki gikorwa cyabaye ku itariki nyine 15 hari mu masaha y'ijoro, ngo babarobyi bakunda kujya kuroba nijoro, nibwo amafi aboneka. Nicyo gihe icyo gikorwa igisirikare cy'u Burundi cyakoze uko kurasa.
kugeza ubu ntabwo igihugu cy'u Burundi kiragaragaza impamvu nyamukuru ibyo bintu byakozwe, ariko hakaba hategerejwe kumenya nyamukuru impamvu nyamukuru yatumye bakora iki gikorwa. Tukaba dutegereje ese igihugu cy'u Rwanda cyo ingabo cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda bwo burabivugaho iki? Niba igihugu cy'u Burundi gishobora kurasa mu Rwanda abaturage bagera kuri 2 bakasiga ubuzima, byifashe bite? Waramutse neza Vincent? Urakomeye? Ndakomeye. Ya ngo hayi kaze muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo. Urakoze cyane. Vincent, dusimbukira mu makuru agezwe muri iki gitondo, ndagira ngo tusimbukire kuri izi ngingo zigera nko muri enye gutyo, cyangwa se zishobora kunarenga bitewe n'amakuru uko ari buze kubangana. Vincent, duhere kuri iyi nkuru ivuga ko hano mu Busuwisi muri iyi nama yabereye hano cyangwa se iri guhuza AFC Vetura ni imishikirano, niba turi bubyite imishikirano cyangwa se turi bubyite isinwa ry'amasezerano, ariko nuko leta yakisha saba yemeye guha nibura AFC Vetura abantu bayo bagera kuri 311 ifunze. Ibi ifite muri make reka tuvuge ngo ifite byifashe bite ibyaya makuru tugezeho ibyaha hantu muri kino gihugu cyangwa se hano biri kuvara mu Busuwisi? Twari dukosore si ugusinya amasezerano. Ni ibiganiro kubera ko nta masezerano yari yasinywa. Basinya n'ibyo bumvikanyeho rero memorandum of understanding bitandukanye no kuba ari amasezerano. Terime juridique nk'uko bivuga mu Gifaransa bikize mu Kinyarwanda wakibeshya ariko ko tuyifate gutyo ko nibyo bemeranijweho. Nibyo bemeranijwe yego. Urumva ni ibiganiro byatanye ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane bigera no ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane. Uyu mwaka wa 2026 hari ibyo impande zombi zemeranirwa zifashijwemo n'abahuza. Abahuza yaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ari Qatar ndetse n'igihugu cya Togo cyashyizweho na Union Africaine. Ariko hakiyongeraho n'Ubusuwisi n'abaserukira Ubusuwisi ndetse n'abaserukira MONUSCO n'abaserukira Union Africaine nka observateri. Mu nyandiko rero banditse bemeranijweho mbere twari twabonye yuko bashyizeho itsinda rya EGVM, Expanded Joint Verification Mechanism. Rero nibo bongeye gushyira ku yindi nyandiko umukono igaragaza ko bemeranirwa, ariko bayishoye n'itangazo. Itangazo bemeranirwa hagati y'izo mpande zombi zifitanye ibibazo. Niba twitse yuko ari inyandiko yerekeranye no gutanga ubufasha mu by'ubutabazi ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo kugenzura agahenge bemeranirweho no kurekura imfungwa. Urabizi yuko M23 yatanze urutonde rw'abantu bagera mu 1000 ivuga yuko bafunzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo hari urutonde bwatanze ariko tutazi umubare w'abantu bari bariho. Ariko uruhande rwa Kinshasa urutonde rw'abari batanze benshi bagizwe n'abahoze muri polisi, abahoze mu gisirikare, abahoze muri ANR ndetse n'izindi nzego. Kuko twagiye tunabona AFC 23 yagiye rekura n'abahoze muri polisi n'abahoze mu gisirikare nk'uko bitangaza rimwe na rimwe bavuga ko ari abirekuye basanzwe ubutegetsi bwa Kinshasa. AFC 23 nabo urutonde yatanze rurabagera mu 1000. Hariho abaturage bari bari mu bice bikontorwa na leta ya Kinshasa n'ubundi bakaba baracindwaga gukorana n'umwanzi nk'uko leta yabivugaga. Harimo abantu benshi batandukanye abantu bari kuko batutsi nk'uko AFC 23 yabigaragazaga, abandi bagaragaza yuko batavugaga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe kubera impamvu za politike. Ariko mu kwemeza urutonde yaba ari AFC 23 yaba ari guverinoma ya Kinshasa, urutonde rwatanzwe urumva rero rwabanza kuganirwaho hagati y'impande zose zari zicaranye. Abantu 1000 rero batanzwe na AFC 23
nuko barekurwa. Urutonde rwemejwe na leta n'abantu 311. Abantu 311 hari n'abandi 136 ba leta. Abo ni abafatwa nk'imfungwa nk'uko babitangaje, ariko ntibigeze bavuga ko ari imfungwa z'intambara. Ko bishatse kuvuga yenda bivuga ko ni abafunzwe mu gihe cya mbere y'uko imirwano ikara, na nyuma y'uko imirwano ikara n'ubwo batakoresheje batari bafite impamvu. Icyo bisobanuye yaba rero mu byo bemeranyijweho ni ibintu byinshi, ariko twavuga ko ibintu by'ingenzi birimo ni ibintu bigera muri 5. Icya mbere ni uko bemeranyijwe y'uko izi mfungwa zirekurwa mu minsi igera mu 10. Nubwo mbona ari ikintu kigoye cyane, kubera twaje tubona uko leta yakishyuza mu gushyira mu bikorwa ibyo bemeranyijwe na ASM 23 byagiye bigorana cyane. Nabyo mbona bigoye nubwo wenda babyemeye bagasohora itangazo rihuriweho. Icya kabiri bemeranyijwe nuko nta ruhande rukwiye gutera urundi. Yaba ari ASM 23 ntikwiye gutera leta, yaba ari uruhande rwa leta ntabwo rukwiye gutera ASM 23. Ibindi bemeje nuko badakwiye nyine kwangiza ibiribwa, amatungo, ibikorwa remezo birimo ibigenewe kuhira, ibikorwa remezo birimo ibigendanye n'amashuri, ibikorwa remezo bigendanye ndetse n'ibitaro n'iby'itumanaho. Ikindi bemeza yuko ibikorwa bitandukanye bifasha abaturage buri munsi yuko bakwiye koroshya uburyo cy'ibiterwa. Aho turi kuvuga aho ngaho harimo ahahinze imirimo ihingwa, uburyo abaturage bagera ku mirima ngo basarure, uburyo bagera ku bikorwa remezo birimo iby'itumanaho ndetse n'ingufu, uburyo bagera ku bitaro ndetse n'amashuri. Amato n'ibyo bemeranyijwe. Urabizi yuko leta tugarutse kuri iki kuvuga yuko abaturage bakwiye kugera mu mirima, yaba ari uguhinga cyangwa gusarura. Urabizi yuko abaturage batuye Minembwe nubwo batigeze basibura agace, kuko ariko abantu basigaye cyane impamvu batarashyizemo Minembwe, bagaragazaga yuko abaturage batabasha ba Minembwe kwivuza. Bise gato tugarutse inyuma gato, waruvuze ko aba muri 311 bafitwe, abafunzwe bavuye muri leta ni bangahe? Abo 311 ni aba leta bazafungurwa mu minsi 10. N'abazafungurwa na leta ari bajya mu gihande cya M23 mu M23 bagera mu 1000 bari batanzwe. Leta yemeye 311. Abandi nabo uruhande rwa leta ni 36. Uruhande rwa leta ni leta yemera 100. Ntabwo ari byo, leta yemera 311 ku ruhande rwa AFC. Mu 1000 bari bahaye leta yuko aribo bafunze. Urutonde rwa leta ngo ntabwo tuzi ari bangahe, ariko AFC 23 bayiremeje yuko igomba gufungura 136. Ibyo bitandukanye n'abari abasirikare n'abandi. Okay, aho ndabyumvishe none twakomeza. Rero iyi ngingo yerekeranye n'uko amatungo, ibiribwa, kugera mu mirima, gusarura, ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga, by'itumanaho ndetse n'iby'ingufu. Byose rero bemeje yuko abaturage bakwiye kubigeraho mu buryo bworoshye, bikoreshwa n'impande zombi. Ariko abantu bagaye iki cyemezo kuko hatarimo kuvuga Minembwe, kubera yuko havugwa ko abaturage babujijwe kugera ku masoko, babujijwe kugera ku mirima yabo, ndetse ko bicirwa n'inka. Abantu bakaba bagaragazaga yuko byari bikwiye kuba bisobanuka iyo bagaragaza n'izina Minembwe, kubera yuko nibo bafite ibibazo cyane ku byerekeranye no kugera ku mazi, kugera ku bitaro, kugera ku biribwa. Icyo nubwo abantu bakigaye wenda mu buryo bwagutse bashaka kugaragaza ko yaba ari Nord Kivu, yaba ari Sud Kivu, ibyo byose bikwiye kuba byitabwaho. Yego. Ariko bamwe nyine bagaragazaga yuko iyo bavuga mu izina Minembwe by'umwihariko ko byari kuba bifite imbaraga kurenza uko babyanditse.
ikindi cya gatatu yego bavuga gikomeye nanone kurenza ibindi nuko bavuze ko bagomba gukomeza gukorana na senteri mu byerekeranye no gutanga abangaba b'abafungwa ndetse no kubarura abandi. Urumva nacyo ni ikintu kitoroshye kandi cyari cyaje kiganirwa mu bitandukanye. Leta babwira yuko ikwiye kwakira abantu bayikabanga wenda ko twiteguye ko ushobora kuzemera kubakira. Icya kane nanone kigarukwaho ni uburyo bwo gufasha abatabazi, abatanga ubufasha mu by'ubutabazi bagafashwa mu ngendo ndetse no gucungirwa umutekano. Ahangaha ariko ntabwo higeze havugwa icyerekeranye n'ikoreshwa ry'ibibuga by'indege, ntabyo bigeze bagarukaho, nta birimo. icyo ngicyo n'ubundi bakomeje kugikwepa. Ntabwo bigeze bavuga niyo bakiganiriyeho cyangwa batakiganiriyeho, ariko makuru ya mbanda twari twabonye nuko cyari cyaganiriyeho kandi AFC ishyirwaho igitutu ko ifungura ibyo bibuga. Ntabwo bigeze bandikamo ikibuga cya Goma cyangwa ikibuga cya Bukavu kirimo, nuko gusa bavuze ko bakwiye gufasha abatabazi mu kugera mu bice byose kandi Nord Kivu na Sud Kivu. Yego. Bimwe bitandukanye na bimwe leta yavugaga yuko AFC yavugaga yuko mu bice birimo leta nabyo bikwiye kugeramo ubufasha bindi bitari Nord Kivu na Sud Kivu. Ubufasha aho bavuze bugenewe ni Nord Kivu na Sud Kivu gusa. Yego. Ikindi kirimo yenda navuga cya gatanu nuko mu minsi yavuga kubatangira kugenzura yuko agahenge kubahirizwa bashinzwe uko bagiye basinya yaba Doha cyaba nyine na hano uyu mutwe muri Swiss. Ibyo ngibyo navuga birimo bikubiyemo, ariko ukabona nanone uko byanditse ukabona ntaho bitandukaniye n'ibindi bagiye bandika. Icyerekeranye rero no kubishyira mu bikorwa bavuze yuko bazafatwa na MONUSCO ndetse na ICGL. Afise urakoze cyane ku bw'iyo nkuru rwose urayitotoye neza cyane ku buryo bufatika. Reka duse n'abasubiraho muri uburasirazuba bwa Kongo tujye mu bice ahantu imirwano iri kuba cyangwa se ahantu bimeze nabi cyane. Vife, amakuru turimo turagenda twakira nuko muri za Rucuro imirwano ngo yongeye kubura hagati ya AFC M23 ndetse na FDLR mu gace bita muri za Bwito. Byifashe bite iby'iyi mirwano? Tubwire uko ibintu bihagaze. Ni imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo nk'uko bigaragazwa n'amasosiyete sivile ndetse n'abaturage batandukanye. Bavuga ko ejo kuwa gatanu mu gace bita Kiyasenda n'agace bita Kivuri, ahangaha ni n'ahantu hegereye Kibirizi. Baragaragaza yuko mu majyaruguru ashyira iburasirazuba bwa gace ka parike ya Virunga muri sheferi ya Bwito, abarwanyi ba FDLR batangiye mu mitwe kugera mu saa 5 z'amanywa n'abarwanyi ba AFM 23 cyane cyane mu mudugudu wa Kibirizi. Bakagaragaza yuko ibi byatumye umutekano urushaho guhungabana, ntihagira igikorwa na kimwe gikorwa, yaba ari abahinzi bakoze yaba ari abacuruzi, kuko hari imirwano ikomeye cyane. Bakagaragaza yuko abarwanyi ba AFM 23 aribo bagabye ibitero ku barwanyi ba FDLR bari mu gace ka Rucuru, ariko bakagaragaza yuko ubundi abarwanyi bo muri FDLR bari basanzwe baka abaturage amafaranga kugira ngo batambuke ari hagati y'ibihumbi 2,500 y'amanyekongo, cyangwa kugira ngo babe bagera mu ishyamba mu gutoragura inkwi nk'uko byagaragazwa n'abaturage. Bakavuga yuko mu gace ka Kiyasenda na Kivuri cyane ariho abarwanyi ba FDLR bibanze cyane, kuko banamenyereye bahabaye igihe kirekire, bahazi kurenza uko AFM 23 ihazi. Ariko nibagaragaza niba hari ababa barafashwe matekwa cyangwa hari ababa barahasize ubuzima, icyo bagaragaza ni uko gusa aka gace ka Bwito harimo abarwanyi benshi ba FDLR ndetse n'aho bita Mutanda n'aho bita Kigondo, kandi abasivili bakomeza kuhagirira ibibazo mu buryo bukomeye,
yaba ari ku manywa yaba ari nijoro, abarwanyi baba bidegembya, hagira ushaka kubakurikirana mu bo bahanganye muri AFC-M23 bagahita bahungira muri parike ya Virunga, ku mugoroba bakaba bakongera kuvamo nk'uko byagaragajwe n'abantu batandukanye. Yego. Aha tukiri rero mu bijyanye n'imirwano, ndimo ndakira n'andi makuru avuga ko ngo no muri za Minembwe naho ibintu byahindutse, ngo urugamba rumeze nabi, ngo rurimo ruravuza ubuhuha. Bihagaze bite ibya hano muri za Minembwe? Minembwe urugamba rwo rumeze nabi kuko bagaragaza societe civile ndetse n'abaturage bagaragaza yuko imbunda ziremere n'izoroheje zumvikanye mu gitondo cyo kuwa gatanu, aho irwano yari ihanganye n'abawazarendo n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi. Bakagaragaza yuko iyi mirwano yarimo ubujura bukabije cyane ndetse mu gace ka Karonge, nk'uko byagaragaza ati wazarendo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi n'abafatanyabikorwa babo ko barwanaga, ariko agace ka Karongi bakibye cyane nk'uko bigaragazwa. Bakavuga yuko abarwanyi bo muri FARDC n'ingabo z'abarundi ko babanje guteraho plato ya Minembwe, barahatera nyine baranahasahura. Twirwana bagerageza gucunga kurinda abaturage, ariko bafata iby'ubusa n'ubundi barandahora biba, ariko ko imirwano yari imeze nabi cyane nk'uko babigaragaje, bikaba byaramutumye abaturage benshi bava mu byabo bahunga bareba aho bakikinga. Aha urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane, ni ibibazo rwose bikomeye cyane by'intambara, ubona ko ziri kuba hariya imurengeho rwose, bimaze no gusa naho bimaze kumenyerwa ko hariya hantu imirwano iba imeze nabi. Vise, mbere yuko tujya rero muri za Iran, ubwo ndavuga na za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banza tubwire muri Jugu naho umutekano ukomeje kuba muke, byifashe bite muri Jugu? Jugu ni muri teritwari ya Jugu, nyine muri mu ntara ya Ituri. N'agace ka Bure baragaragaza yuko imirwano n'ubundi hagati ya CRP yatuma ruganga na FARDC ikomeje, kandi byatumye abaturage benshi bava mu byabo. Kubera ku tariki 16 kugera 17 ko abaturage batuye muri Njugu ndetse mu gace kazwi cyane ka Bure ntabwo kubera kimwe cyakorwaga, amashuri, ubucuruzi, ubuhinzi, imirwano yari imeze nabi hagati ya CRP na FARDC. Ibyo bikaba byanatumye abaturage benshi bahunga, amashuri menshi arasenywa, amabutike arasahurwa, amasoko arasahurwa, ndetse atarasahuwe nyine akaba nayo yari yabashije gufunga mbere. Bagaragaza yuko umutekano ukomeje kuba nabi mu bihe bitandukanye, ko abaturage bagenda bagaragaza ko umutwe wa CRP ukomeje kubuza abaturage amahwemo. Aha CRP rwose ibintu ikomeje kugenda izambaguza ibintu. Twerekeze rero sasa Vise, twerekeze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump amakuru aravuga ko ngo uyu mugabo rwose ngo yaba yakiriye, ngo bagiye kwakira ubufasha buturuka muri NATO, ngo bituma uyu muhora Hormuz rwose ngo ushobora kuza gufungurwa. Ni amakuru maze kugeraho buno muri iki gitondo, ariko kandi nawe reka tuguhe umwanya uduhe amakuru ufite hano hantu. Byifashe bite muri iki gitondo kugeza ubu? Ejo Iran yatangaje ko umurongo wa Hormuz wafunguwe ku bihugu byose, kugomba gukorerwa kubera yuko agahenge kabonetse muri Lebanon. Israel yemeye kutongera kurasa kuri Hezbollah. Nyuma mu gitondo niho n'ubundi bongeye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yabyemeje neza, avuga yuko n'umuhora wafunguwe kandi ko uzagumya gufungura. Abantu benshi bakaba banagaragaza yuko ibiciro bigiye kumoka kuri peteroli mu burasirazuba bwo hagati ndetse no muri Amerika byongeye kugabanuka nanone. Trump akaba yifashishije urubuga rwa Truth Social yandika yuko ashimira Iran ko yafunguye n'umuhora, ariko avuga yuko ibitero n'ubundi ndetse no gufunga ibice bitandukanye bijyana ibiribwa, bijyana ibicuruzwa mu bice bya Iran ndetse n'ibikura ibicuruzwa muri Iran bijya mu bindi bice n'abazakumya kubifunga, kugera Iran yemeye gusinya amasezerano ya burundu ahagarika intambara nk'uko Trump yavuze. Abantu bakaba babigaragaje nk'ubushotoranyi bwa Trump kuba Iran yemeye gufungura umuhora Hormuz, ariko akavuga yuko azarekeraho
uburyo bwo gukumira ibyinjira muri Iran ndetse n'ibisohoka muri Iran. Aha, dukomeze utugezeho update niba nta zindi ubwo tukurekure nyine ubwo nta kundi. Amakuru yandi ngarutse mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko nkasimbukira mu Bubiligi nkabuza n'Ububiligi nuko Peru Rwanda wari warezwe n'uwo bita Didier Bundimbu akamurega icyaha cyo kumutsebya no gutangaza ibihuha. Ubu Peru Rwanda yatangaje yuko ejo kuwa gatanu yabaye umwere agizwe umwere n'urukiko rwa mbere rw'iremezo rw'Inivere mu Bubiligi. Avuga yuko bemeye urukiko rwemeje yuko nta bimenyetso bihagije yuko yakoze iki cyaha, bategeka uyu wamuregaga rero bita Didier Bundimbu kumuriha amafaranga angana n'ibihumbi na 883 y'amayero nk'impozamarira. Ndagushimiye. Yes, urakoze cyane. Yes, zari update zo muri iki gitondo murabyumva rwose ko tuba twagiye tunyura hirya no hino tubagezaho tubategurira ibintu bidasanzwe cyangwa se inkuru zidasanzwe. Bakunze Jeune Official ni mutwemerere tuhinire hano amakuru yacu, andi makuru tuze kugenda tuyabagezaho mu yandi masaha ari imbere, ariko naringiye ntabagejeje Imana we nakaba ari nayo nkuru nahereyeho. Reka tubanze tubereke uburyo cy'iki gisirikare cya Kongo kiri kwitoza n'uburyo kiba ari kwitoza ariko ubona bagenda basubira inyuma. Wanga bw'ibyo mu duterekeremo rwose ako ka video, hanyuma munatudushiremo rwose nayo mafoto y'imyitozo byose tugira icyo tubivugaho. Ubu tuvuga rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mutwe udasanzwe umwe bakunda kwita ngo ni Hibu. Amakuru atugeraho nuko ngo bari kwitoza bidasanzwe, bitegura kugira ute, bitegura kugaba ibitero kuri M23. Ariko nuza kureba iyi video, nuza kureba iyi myitozo yabo ya video, uraza kubona bitoza ariko bari gukora icyitwa wizidoro, bari kwitoza basubira inyuma. Ukibaza uti se iyi myitozo itari yo kwa advancinga ahubwo ari imyitozo ubona ari yo kugenda bagenda basubira inyuma bagira bate? Iyi myitozo mu by'ukuri urabona izabafasha iki? Ni ikibazo gikomeye cyane rwose navuga bitoroshye n'aka na gato. Mu gihe kandi urabona hano baragaragaza ko rwose ngo bafite ubunararibonye mu bijyanye no gukomba. Ku mafoto urabona ngo rwose ngo ari kurwana ngo ifinga afite imigera, afite ipfunsi n'iki, ariko ukabona ibyo biri kugaragara n'iki byose ni ibintu byibereyemo ubwoba gusa. So rero bari mu myitozo, wenda iyi nkuru turaza no kongera kuyiheraho tugenda tubaha n'andi makuru agiye atandukanye. Mukomeze ubwo munogerwe n'ibiganiro byacu, turaza gusubira. Ciao.